Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita kat impatulon. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Yuri adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay na, kayat ko mampay ay abrasa tinabara akablaaw ko kadagiti amin adumdumngeg. Nang runa kada kayo amang bukbukal iti daytoy a programa. Kayat ko matapay drama ti pakasaritaak iti biag, asak matlaang ti makagapo, no apay anay babain ti pamilyak iti lugar mi. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Yuri, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Di nakadipastragan dita balayo, Yuri? Saanan, Wilmer? Adala man tirabi Amano masinga ti panaturog datatang kanana. Sige, mawatan ka. Kaano man ang ti panagsarak ta? Awagan kanto, di ka madanagan. Ay-ayatan ka, Yuri. Ay-ayatan ka mat, Wilmer. O sige, pagandara mo ti motorsiklo, kat agawid kan. Sino si lalaki ang itulod kan ka dito'y balay idirabi ay Yuri? Ha? Kwa? Ni Wilmer tatang, barkada. Barkada? Wano sa bali manin akaayan-ayat ma. Barkada klaang ni Wilmer. Saan ko akayan-ayat? Di nakpagulbudan. Amok akaayan-ayat mo dayjay a Wilmer. Nakita ti panangagak na ka iti bibig mau. Ha? Barkada nga. Kaayan-ayat mong tupay ni Carlitaw. Kwa tatang? Amo man niya, saan nga ay ayam ni Ayat? Saan laan ni Carlitaw? Kayan ayat mo pa ni Wilmer. Adapay kayan ayat mo nga day jabrown. Tata. Professional ka pa'y mga raw. Nangato mo tinagadalam. Ngam apay ngar aramidem ti kasta. Tatang. Dat lag ni Ayat. Yuray. Nasamit ananaman ti Ayat. Nupod now kanadalos ti gantat mau. Ngem agbalin anapait day taoy. Nudakes mo ti pinsar mau. Mala. Sapay lakuma tanaawatan ti imbaga. Yuri? Ha? Si Kamot Gayam, Carlito. Apay akas lang mabutbutan ka, nakakita ka niya. Kasano, naklaatak iti idadatan mo. Pasensya ka na, naklahat ka, Yuri. Kaya't ka lang amin na sorpresaan. O may kasukunan. Si ka talaga, Carlito. Apa, Yuri? Adda ka di ururayan? Itay ka pa'y at tumalangkyaw. Umay ka, saan adito iti pagsaritaan ta? Kartingam. Yuri, di mo mat ginaraw ti in-order mo akanan. Makumikum kalawon ay dita cellphone mo. Ha? Di naklatan ni kaskaso, Carlito. Sungsong batak latigayam ko ang nag-message kanya. Kasta? Carlito, no maminsan, awagan nakpay nga umuna, sakbay nga umay naksukunan. Ha? Maikarin ka di kanyak dayta? Okay. Ikarik, Yuri. Pasensya ka na. Ita lang amin na nasapak arimwar iti pagpapaayak nga opisina. Iso asinukon ka dagos Agun-unit ta cellphone mo. Song bata ma. Ang mga napatagday tang awag. Ni Wilmer tumawawag iti cellphone ko. Ano iti haramidag? Apay adi mo pala song batan ti awag mo. Ang mga napatagti ibagaday ta umawawag. Kunat no di mong sungbatan ti awag ko kan kay ta, Yuri. Madanagan na pagit din.
Kunak no gimura kan kanya. Apay ko maaguraan ka, Wilmer. Dala namin inasikaso kita. Iso ajak na sumbatan adagos ti awag mo. Sana day tati pagsaritaan ta. Yuri, kayat kan ngay kalaysa. Anya? Ayayatan ka. Diyak kaya tamagaw nakapay ti sa balikan niya. Adamatan ornong ko. Kabalan ka na biyagan. Kabalak nga itad kan kati amin na kayat mo. Wilmer. Si kati kayat ko nga agbalin nga ina dagiti agbalin tong anak ko. Ipaay ko ti amin na kasapulan. Wilmer, agawid tan. Kaya't kung tiaginan na. Di mo pa'y sinong bata dagiti bagbagak. Kayat kan mo ikalay sa. Ikanak pa'y tigundaway kung agpanunot may papanitiday na. Sa anak pa'y anak kasagana, Wilmer. Di ka madanagan kanya, Jack. Kanayo nak nga agan anad para kan ka. Si Katerumbang ako musta Talong aldaw saan ka nag-message kanya. Anya? Agbakasyon ka dito Pilipinas? Kaano ti panggap mo? Aganad ka nga roda ka na yun dito abroad. Di mo kumabaybay antibagim. Bye! Yuray, ni kadidya kakaayan ayat mo ija abroad ti kinasarita? Uwan, nanang. Panggap ni Jack ti agbakasyon dito Pilipinas. Ay ka nasaya at ano kasta. Angam tila ang parikot. Oh, apay ang nagsanaay ka, nanang. Jack kaya ti makibiyangkan ka, may panggap ka dagiti kaayan ayat mo. Tila ang biyang ko. Timang bagbagakan ka, anak ko. Nanang? Nagado ti kaayan ayat mo. Nagbalinan nga ugalim dayta. Ba nagasaan anasaya? Nanang, uray nagado ti kaayan ayat ko. Sa anak ang nagbalin anasukir kada kayo. Ipapaay ko ti pagrabangak kas may isang anak. Amok dayta, anak ko. Tila ang pampanunutan mi iti amam. Amangan mo adasaan ang nasaya at amapasamak kan ka. Amok ter aramidat. Diyak mababalaw tirik na. No apay analakala ang amaawis tirik nak nga agayat, iti magustok a lalaki. Ay, Yuri. No asinon to kadakwada ti makaanos, kan makaawat kanya, isunto ti pakikalay saa. Uncle Jose, antisyon, adda ibagak kada kayo. Anya dayta, Ede. Ay na, may papanday to'y kinikasin Yuri. Apay ni Yuri. Iso ti pagsasarita ang dagiti kaaruba tayo at chismosa kas kada chismoso, uncle. Di adal ka no, ngam sisik karudan mat abamai. Anya? Makikita da ngamin nga agsisinublat ti boyfriend na, auntie, uncle. Dayto yan di magbagak. Kababayin dayto yung aramiden na. Agdadatamot nga agpaiso ti aramiden ni Yuray. Ay na, mabainak paiki din. Binagbaga akmutan ti anak tangam. Ibaga nalatamot ti rason na. Idi na minsan nga aldaw, nakitakmat ni kasin Yuri. Sabali manin alalaki ti kakuyog na. Diyak amo no asino at talaga ti kaayan ayat na. Nakaadal nga agpaisaw ti anak ta. Bakay. Agam. Balinsuak ti aramid na. Yuri. Asino di lalaki anak kisarita kan ka? Si kamat gayam, Wilmer. Kwa, kasinsin ko. Anya? Adalay baga na kanya. Apay ka di? Sigurado ka kasinsin mo? Apay, Wilmer. Dakas ka di nga damakisarita kanya, nga uray no kabagya. Sorry Kas lang amin nakikita kong dahi dyan lalaki. Anya? Diyak lamalagi mo sa dina. Kasinsin ko dahi dyan lalaki. At dala na patag na imbaga na kanya. Carlito, adala man ti rabii, kaya't kung ti agawin. Yuri, agtalin na agtapay dito'y dagos ko. Please. Ama ano sapsapunan na kung lagi ti dadakkel ko. Awagam ida
Ibaga man nag-overtime kay ti trabaho. Carlito. Ay, ayatan kayo, Yuri. Jack, may ladawan ti marikrik na kita. Gaputakad uwaka dito'y dagos ko. Carlito. I love you. I love you too, Carlito. Saan ang nag-awid ni Yuri iti Rabi ilakay? Ay na, nag-text kanya ka saan na makaawid. Nag-overtime iti trabaho na. Maturog ka numutin iti balay ti katrabahuan na. Ay, kasta aya. Na, ada mo nagsardeng ang motorsiklo iti bataw. Ay, nimod kaya mi uray. Ni Carlito matinang itulod kan kuha na. Uwan nga, paiso. Ay. Nyati kaya't asawon da ito. Ay, kasaritak man ni uray. Agpudlo ka man, anak ko. Balay ka di ti katrabahuam tinagturugam mo no iji balay ni Carlito. Kwa? Agpudno ka! Diyak kaya ti ulbod nga anak. Sumbatam ti amam anak ko. Pakawanan da, tatang, nanang, ni Carlito ti kadwak idi Rabi. Aniya. Pakawanan dak no nagulbudak kada kayo. Yure, asino at talaga kadagiti kaayan ayat mo ti pilyem aya. Agpili ka iti may salaeng nga ayatem. Pangaasim, di mo paggigiddanen dagiti lalaki iti biyag mo. Agar mo sarkan, anak ko, maladaw kan iti trabaho. Awan ganas ko mga nanang. Saan ako't asumrap itay iti trabaho? Anya? Madingamin tiriknak. Apaya, kasta ti ayam mo ti linutoy asidaan. Jack magustuhan. Jack kurs. Yure! Aginaw ka kade! Yuri, apay kasta tilangan. Napusyaw ka, kan imros ti bagim. Ada ka di sakit mo? Ha? Kuha. Tila madmadlaw mo, Wilmar. Awan ti sakit ko. Kaslag kakapsot ka, pay. Saan ka matasigo da kasta? Awan da ito'y kunakman. Noan yaman ti madmadlaw mo itakanya. Di mo latan ikaskaso. Madanagan ak lang amin. Jacket ngamin nga sakit ka. Awan ti rumba nga pagdanagan ko na. Yuri! Anya ti kayat asawan da ito'y? Apay nga gin narakop kayo iti dayta lalaki. Carlito? Anya ti aramidam dito eh. Kayan ayat ko ni Yuri. Mabitlaan. Saan ka di akasinsin na ka ni Yuri? Anya? Kayan ayat mo ni Yuri? Wen, nabayagan na kayan ayat ko. Kasano na pasamak dayta? Kayan ayat ko mat ni Yuri. Wilmar, Carlito, pagsasaritaan tayo dayto ay. Ulbud ka, Yuri. Kunak no saklaan ti ay ayatem. Ngum adda pa'y gayam sa bali akayan ayat mo. Imbagampay kan kuana akasinsinak. Nukas ta nga ron. Dua kami iti daytoy alalaki akaayan ayat mo. Playgirl kagayam. Pangaasim ta sungbatam ti cellphone, Carlito. Sungbatam mon. Napatagtibag akan ka. Incancel na ti awag ko. Talaga di na kaya takasarita ni Carlito. Yure! Nanang, sana sungbatan ni Carlito ti awag ko. Isu ti ama ti anday ti saklot ko. Nas ka na makasarita. Di mo mababalaw ni Carlito, anak ko. Gaputan na amuan nanti amin. Saan lang amin amay may sa tikayan ayat mo? Pinaglulubon mo dagiti talo alalaki itibiyag mo. Dakilan ti tiyad mo, Yuray. Aywan, amo ka din ni Carlita o nga iso ti amat ti sikugmaw. Saan, tata? Jack na ibag adagos kan kwa na ti amin. Anya? Adon ti bindot ko. Jack amo akas ti pagbanagan ti amin, tata.
Anak, saan kami muta nagkurang kanina nang mo nang bagbagakan ka? Basol ko ti amin. Saan nakadimnag ka na kayo? Kahit kasanon ni Jack nga da balasiw taaw. Saan ka diyan nadakamat na kan kang agbakasyon dito Pilipinas? Nakasarita ko ni Jack, tatang. Saanan ang matuloy nga agbakasyon pa dito Pilipinas? Ah, Impod kon ti amin kan ko na. Nagkitawak matan iti pamakawan. ay anak ko. Ang babawi ak. No apay anaaramid ko ti kastoy, tatang. Napasama kan ti amin, anak. Pinanawan kan ginura na ka ti lalaki ang nakasigugkan ka. Karamidam ita, magbalbaliw ka na. Patib karam ti pakinakam mau. Sa nabalay, tanda kami mat kanina nang mau amang tulong kan ka. Pagkawanan tatang. Nasken nga aklunan ti kinapod mo, anak. Nagbidot ka man iti kalabas. Tinapatag. Nakamiris kan. Agyaman nakitipan nakaawat siya, tatang. Nagsingpat kayo kanya. Uray nakaaramid ak iti saan anasayaat, nasingpat latta dagiti dadakkel ko kanya. Saan dak abinaybayan, agingga na ipasngay ko ti anak ko. Saan matan na nagparparang kanyak ni Carlito? Ginura nakmatan na namimpinsan ni Wilmer. Kat ita, ti anak ko ti nangibukbukak iti amin ko. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Yuri. Yuri pagayam ko, agyamanak itim patulod mo a pakasaritaam. Sabay ko ma, tanagbalin nga adal ken ka, dayta a napasamak. Ket no dumteng to man ti aldaw nga agkita kayo kini Carlito, ilawlawag mo ti amin kan kuana. Nga iso ti ama ti anak mo. Sabay ko matag kita kayo pa'y kini Carlito, ket maurnosyo ti amin. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagayam nagpailingad itinagan ay Yuri, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo pa. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan a Manuel adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak kadagiti adu adumdumngeg kadagiti drama yo. Nang runa ti Mr. Lonely. Bayat nga agin inanaak, iso ti dingdengget. Ket kayat kumamet nga isalaysay tinagbalin abiyag ko, iti sidong ti pamilya anangampun kanyak. Bueno papagayam, hintay dinggen ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Manuel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaturog ti anak ko a pinanawag. Barang adda mabulod ko kada mamriya. Aday tatikit. Agdorbelak. Naimbaga bigat yun. Kasta amot, Ellen.
Umay ka, sumrag ka. Anya ka diti gagaram, tas sinapsapan mo dandimay. Di ako nagpalpalikaw pa, ma'am. Pangaasi yung tatulungan da. Nabayagan nga agsaksakit ti anak ko. Ngamaawan ipang paagas ko. Urayan niya, aramidag, umimbag lakit ti anak ko. Kasta ka di. Sigurado ka kadi amayat ka iti kondisyon ko. Kas na ibagakon, ma'am. Amin, aramidag. Tapno aging baglaang ti anak ko. Ang ipantayo ko mapay iti ospital. Ang mga nonya ti mapasamakan ko, ana. Ma'am, nakarugaya man ti sakit ti anak ko. Kitagkalagatan ti kasapulan. Pangaasiyo, tulungan niyo ti anak ko. Ellen, narikat ti adda pa nagbiag niyo. Kasano ko mabayadam ti kwarta mabusbus para iti anak ko? Gaman na. Tulungan ka. Ipaagas ko ti anak mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Da kaminton nga agasawa ti bigbigan na nga ama ken ina na. Yan tangay awan mo't anak mi. Di kagdana. Ibilang mi kaspudpud no nga anak mi ni Baby Manuel. Ma'am. Anya, mayat ka iti kondisyon ko? Owen, ma'am. Umanugot na. Basta gimbag ti anak ko. Kat ikariyo nga ipatagyo kaspud no nga anak yan ni Manuel. Nagrigat na ito'y para kanya nga inana. Ngam na imimbagan ti kastoy. Ngam ti agnan ayo na jakton makita ti patpatag ko unay nga anak. Agpag napagnaak dito asidag ti balay da mamreya. Umdasan kanyak ang makitak ti anak ko. Sana rumbang nga isinak ti atensyon ko kankwana. Rumbang amamak ti amin ang mapaspasamak ti anak ko. Manuel, anak ko. Ti anak ko. Aping agsangsangit. Asit ka. Apay iho, aping agsangsangit ka. Ha? Asino kayo, nana? Apay nga da kayo dito'y asidag ti balay mi. Anya ti aramidan nyo dito'y. Awan, naira na laalim mabasak dito'y. Kasi ka, aping agsang-sangit ka. Ngamin, nagbalina na nauyong kanyak damami gandadi. Nang rugi dayta, idinamuan da nga danton kabsat ko. Kasta ka di, iho. Basta saya atom lata ti ipakitang kadakwada. Ipatpatagda ka da mami kandating. Kasta ka di, nana. Sige nga rod. Agtong palak iti amin na kayat da. Manuel, bumasidag ka man dito'y. Apay ka di, mami. Apay ang nagiwara ka dito'y salas, ha? Sorry, mami. Ang dalaang mapasamak iti sikog ko. Agsagana ka kanidadim. Manipod ita, dinakbusbusuran, ha? Adanton anak ko. Kadidakanton kasapulan. Mami, anya ti kayat mo asawan. Di kan damag-adamag. Ala, urnusam dagitay ayam mo. Tano saan? Ibarsak ko amin kan kadagita. Sorry, mami. Sorry. Saan aday tasangit mo ti kayat ko makita? Agawaam ti aggunay. Apay ngay. Sigot mo't anadungod a mami kan daddy kanyak. Ngamapayitan. Tadanton kabsat ko. Iso nga taday tati makagapo. Iho,
Ni, apay ngagsangsangit ka manan. Okay ka. Punasat dahil ti mama. Agyaman nagtanda kayo manan, nana. Mabalin ka di nga arakupan kayo. Wani ho, mabalin. Amok amalmalday ka. Manuel! Apong arakupang day ta babae, ha? Sumrag ka dito yan. Itan! No di mo kayak ti makaraman manan. Uwan, mami. Sige, nana. Agyaman akmanan. Darasam! Pasensya kan Marisa, eh. Medyo naladawak na imay titulagan taita. Okay lang, apo businessman. Dayta tinangayatakan ka, honey. Nakaisam ka kanayon. Pasensya ka, ha? Kurang ti oras ko kan ka. Okay lang, honey. Ipatpatag ka unay. Kat kanayon, amaawatan ka. Si dada anak amanguray kan ka, honey. Agyaman ak Marisa, kat di kagdanan. At dalahan kayat ko amamuan iti kinatao. Katapama na matakwatak dayta. Agsimpatan tumata. Wan kat murayak day ta agundaway. Adakan, manong. Arakupan ka man, manong. Ay na. Manmano kang aminin nga agawid dito'y balay. Kailiw kan, manong. Ay na, ading ko. Dayta ket takailiw nakakanayon. Ha? Mariknak na napatagakan ka, kapsat mo. Manong. Agkapsat tangarot. Oh, anya ter aramido nyo dita, sumrag kayo man dito'y. Mami, agkapsat kami mat. Awan dakas na. Ipatpatag ko ni Manong Manuel. Mami. Ni Mami mat. Mami, adda kayat ko amamuan. Kat pangaasiyo, tay bagayo tipod no. Sigurado ka kadi. Akayat mo amaamuan tipod no akinataong, Manuel. Wan, mami. Sige. Dumngag ka. Taisalaysay ko ti amin. Kat pakawanan na kami kumaka ni Daddy. Tamanipod si Mangbay ni Rolly apod no nga anak ni. Di min na ipaay ti pamatag para kan ka. Jaklaim pagarop. Tigayam babae nga daakan hayon iti asidag ti balay ti pudno nga inak. Manong Manuel. Uray no saan ka apod no akabsat. Ipatpatag kalatta. Agyaman nakading ko. Manong. Si kalatta ti kapsat ko. Hala. Gusto daytan. Kat no kayat mo amakita kan makasarita ti pudpudno nga inang. Mapantayo iti ayan ni Ellen. Lapdan tayo iti plano na apumanaw dito lugar tayo. Impagarup na agapu iti kanayon na apanagpakita kan ka ti makagapu. No apay asaan anasaya at titrato kan ka. Alay. Intayo nga roden, mami. Ellen, ada kami. Ma'am Rhea, anya ti maipaay ko. Pakawanan na, Ellen. Jack na tungpal ti karikan ka ini. Jack na ipaay ti pamatag nga inkarikan ka. Idiin na alam ti anak mo. Ma'am Rhea, anya ti kaya tasawan dagiti magpagayo. Naamuanan ni Manuel ti amin. Katatoy. Kaya't nakaamakita. Isunod lagaya man na si dagtirik na kada kayo idipay. Pagkawanan na kanak ko. Awan iti ti amo kapamuspusan. Tapno may ipaagas ka.
Isu nga uray na sakit para kanya tinaramid ko. Inturturad ko. Ngam ti agdanayon na mapukaw ka, anak ko. Saan kayo nagsangit? Naklatak ga po itinawag. Mariribu ka na. Agyaman naktiimay kayo, adwa. Liam, Marisa. Masapol ko ti pangipagsakit ti marikirik na kita. Basta si ka, Manuel Honey. Ngam, apay. Anya ka diti pa kariribukam. Wano parikot mo. Huwag ngagpaiso, pare. Anya ka din ngagpaiso. May papan ka di kada kayo ka ni Marisa? Taapay apat siya ka tinawagan pa eh. Awan ti parikot kada kami, pare. Ngem mariribu ka na. Gapo iti naamwak may papan iti kinatawak. Ha? Anyat kat mo sa Manuel. Husto ti atap ko. Amay saak nga ampon. Dumngag kayo. Tay salaysay ko ti amin. Kastagayam tinapasamak. Ngam masigurado. Nasakit para iti inamday tang inaramid na. Apay, honey. Kaguram ka diti inam? Huwag nga ro, pare. Kaguram ka di ka po iti inaramid na iti. Dako na, mariribukan ka unay. Diyak ka mo, pare. Diyak maawatan ti marikrik na kita. Saan ko anarik na ti pamatag ti may sangay na. Tay di addan anak dagiti nangampon kanyak. Nagbalindan ana ulpit. Ngam aklunak. No saan aga po katakwada. Jakmat na ragpat ti baligi. Naklat ka lang, Manuel. Pakawan ng tinan. Tapno makumpleton, ti kurang iti kinatao. Talagan sa kaguran na. Gapo iti inaramid ko, anak ko. Ngam sana rumbang masakit anak no bilang. Awatag no anya ti bunga tinaaramid ko. Umatayo ak. Parang iti yadayo kat mapakawan na. Sapay ko mata mapakawan na kanak ko. Jak inggagara ti amin. Awan nga minti sa bali a pagpilyak kadagiti akong damay. Ipatpatag ka unay, Manuel, anak ko. Nanang. Pakawanan da ko, ma. Manuel, anak ko. Inururay ko na ito akong daway. Kunaknudikan maara ko pa eh. Pagawanan na ka na ko. Diyak kaya't nga ginadayo tayo di numabalbalin. Nga masapol nga piliak. Awan sa bali nga asin ka kadagiti akong tamay. Ipatpatag ka unay, anak ko. Iso nga'y turturad ko ti sakit. Itimpaampun ka kadamam Rhea. Nagkarida nga ipatag kan ibilang nakapon nga anak. Iso nga uray at ako mamat mabalin ko asumra ka na trabaho ijay syudad. Sa anak-anapan, kaputadyak kaya't amay sinakay di matang ko. Kat idinakita ti panangululpit na ka. Kaya't ko nga ipok
ikaw asyak ti pudno nga inam. Di ka nagdanag, Nanang. Saan tan nga ginad na yupay? Ipatpatig ka matunay, Nanang. Katagyaman na kiti hapo. Tadi na intulok amatayak idi. Tapno makapaglangan tapay iti mabayag, Nanang. Nagpinnakawan kami iti inak, Mr. Lonely. Ket nalagan gayam tirik na, numamakawan ka anaggapo iti puso. Iti sana nagbayag, nagkalaysa kami meten kini Marisa. Ket naragsak kami anagdeden na kadananang iti impatakder mi abalay, iti asidagmatlaang ti balay da Mami Rhea. Kastan, Mr. Lonely, ket sapay lakumata na kay paay ito'y pakasaritaan ti biyag ko, iti uray basit nga adal. To'y pagayam mo, Manuel. Manuel, pagayam ko, nasaya at met. Tauray kasjay tinagdaldalanam, ket saan ka anaupay. Ngemkit di, pinagbalin mo akarit ti panagbalin anaulpitken ka, dagiti nabangunam anaganak. Sapay lakumatag tultuloy ti ragsak, ti pamilya abinukal mo. Ituloy mo mati agbalin anasaya at Manuel. Tati nasaya at atao, masupapakan iti bindisyon, manipod iti apo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Manuel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo at Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intaikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Kathy iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama da iti pakasaritaak, barang makaibati ti adal kadag iti padak ababalasang, nga agpilpili, no asino ti rumbeng nga ayatenda kadag iti agar-arem kadakwada. Dua atawan ang tinapalabas, idi nagkasar kami kini Janjan. Saan kumaan ni Janjan ti pakiasawaak? Tanini ko, tinabayag akaayan-ayat ko. Nakiwin naswasak kinini ko, gapulang iti simple arason. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Kathy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakitak mo't laangan di boyfriend mo nga ibagpagam. Gwapo mo't gayam. Bagay kami? Wan, agbagay kayo. Ngam, apay akas jay. Kaslasaan kayo mo't nga boyfriend. Apay manan anak ko ng data. Saan kayo mo't asweet? Saan kayo pa nakita nag-holding hands? Kasjay ni Nico, managbabain ngami. No da kami iti boyfriend ko, sweet kami. Uray sa dino ti papapanan mi, naka-holding hands kami latta. Saan na kasjay ni Nico? Ngamin, di na kayat nga ipakita iti publiko ti kinasweet na. Sa bagay, at dati kas tatao. Kat, bayamon no saan asweet. Tinapatan, agin inayat kayo. Naimbag amalam mo, mana. Kastamad kan ka, Nico. Ala, umunag ka.
Umay ko pa siya ron ni Kati, mana. Wan, adala nang ibaunakan ko na. Uraya mon. Sige, mana. Ala, agtugaw na. Agyaman nak, mana. O sige, ipagpabalay mo na. Tapanawan ka pa'y dito eh. Inakitaan di anak ko. Tani, patpaturugak ngamin. Sige, mana. Agbuya ka ta iti TV. Mabit lang gayam, tayalaan ka iti kapin. Pangururayam kinikati. Nico, adda ka magayam dito balay. Well, Kati, inururay ka. Nabatik di cellphone ko. Itay kakadipay. Itay laalaw na. Ay, pasado alas 4. Pasensya kan tanaguray ka itinabayag. Mabit lang Itid ko kanimanang ko dagiti ginatgatang ko agamit na. Para iti baby na. Nagawidan ni Nico? Wen manang, kapampanaw na. Inururay na ka iti manunga oras. 15 minutes lang ang nagsarita kayo. Ay nakananos dahil boyfriend mo. Uray pagurayak iti manunga oras, awan apulos reklamo na. Nagswerte kan ading ko. Saan akas kinimanong mo? Mabayagak lang nga agrobwat. Ay na, kasta una yung tiumot na. Naanos ti boyfriend ko. Dahil lang, tas saan sweet. Biro kang payla ti sweet a lalaki. An-anom nga iti sweet no saan mat anaanos. Uy, Kati, sigurado nga umay kayo kanini ko iji wedding anniversary dagiti dadakkel ko, ha? Nag-text akon kan ka. Katuwan ko nakmat. Ay na, sabali ti text, iti personal. Wen, umay kami. Amumatan a wedding anniversary dagiti parents ko. Naskan mat nga agpartner dagiti umay. Ado ka diti inimbitaram? Una. Sige, ikarkarigatan mi ti umay. Sige, namnamaan kayo adwa ka ni Nico, Nagadumutan ti tao. Man, ano ko ma? Umasidig ka dito ayan ko. Pudutan nakgamin. Holding hands ta na. Ha? Kasapulan ka di pa? Katuon kita man dagiti kakadwa tayo. Nag-sweet da. Sige man lang. Holding hands lang? Narikat mo pa yung aramitan? Makakatawa man kada kayo adwa ka ni Nico. Apay manan. Iti wedding anniversary dagiti parents ko, May paspasuli kayo, mag. Kasano, mabay ni Nico nga holding hands kami. Nag-sweet tupay dagiti daduma. Addape agiin na rakop. Kasta ni Nico, managbabain namin. Saan mat siguro kasta, Ay, talaga akasta ni Nico. No maminsan. Agdwa-dwa akpay kiti. No ay ayaten nak natawan no saan. Anya? Imbag pa'y ni Janjan nag-sweet. Janjan? Ha? Ay, kwa. Asino day ta Janjan? Awan. O sige ha, inakon. Hoy! Asino day Janjan kunakit? Kati! Oh, Janjan. Hello, baby my loves. Kumusta ka na ayat ko? Ay, si ka talaga. Pudno mata si Kati, baby loves ko. Purakan ka. Adan boyfriend ko. Ngamsak mati kay kayat mo akasarsarita iti cellphone. Sak ti birbiro ka. Di ka man nagsao iti kasta? Aglunam kaminan. Sak ti loves mo. Ay, Janjan. Mariknak tat ngay ayatan nak, Kati. Boyfriend mo lang ni Nico. Ngamsak ti ayatem. San ka di? Ay, saan ta man apagsaritaan day ta abanag? O sige, amo ka na banogkan. Nangan ka di? Inton madamdaman tulangan ang mga anak. Saan ka ngagpapabisin Diyak kahit ngagsakit ka. Wan, katagyaman iti day ta apalagip mo. May itay ni Nico dito'y balay. Apay ka numanang? Siyempre, boyfriend mo. Umay nakabisitaan
Imbagam ko maapimanaw ako na. Apay ko mga ibagak day tangay. Apay anagsan na ay ka. Nauma ako. Anya? Kinapod noon na. Iranran ta kalikliklikan. Taapay ngay. Kat nagsingpad ni Nico. Ay, kaya't konti makiwin naswas kan kwa na. Anya? Ay naading ko. Agpanunod ka man anaimbag. Apay, addan sa bali? Talagang addan, manang. Basta am ti reply ni Nico, iti-text ko kinkwa na, oh. Nan, kita akman. Urayan kalat ta dito'y pagkitaan ta. Urayan na kakano? 5 nga oras nga gururay, ijay. Katmapan kan O sige, inakasarita ta i-break kon. Anya? Nauma akon. Nauma kan. Gaputa saan aswit. Day tala ang tirason. Ay, friend, big deal kanyak dayta. Unay kamutun. Di ka lang maasyan ka ni Nico. Ay ayatan na ka. Kaasimot nga agur-uray. Uray man. O sige, inakasarita ta i-break kon. Kati, kunak mo saan kan nga umay? Sorry ha, traffic namin. Maawatan ka. Naka-order ako. Uray dalaan kan ka. Sana nga agbayag, Nico. Agap apura ka. Mano nga oras ang nagururayak dito eh. Nakamano akong abaso ti danon. Nico. Naka-make up ka ita. Bagay mo. Ad-ada pimintas ka. Nico, jak kayatan. Anya? Agwin na swastan. Saan ka kumang agsaway ti kasta, kate? Adda ka di basol ko. Ibagam ko ma. Pagsaritaan ta. Saanin arumbang nga ibagakpay ka? Basta lipatan na kon. Kate. Sige, innakon. Aglinipatan. Friend, di nakmutan bisbisitaan ni Jabalay mi. Awan pa yun awag kan text mo kanya. Kasano? Busy ka mat ka ni Janjan mo. Naawagan ka, kaduam ni Janjan. At dapay na minsan, nag-textakan ka. Nga, ni mo tin Janjan tinag-reply. Pasensya kan, friend. Kanayon kami nga kuy-kuyog ka ni Janjan. Binukodan na aminin nga oras mo. Umay kanto inton kasarmi. Agkasar kayon? Sigurado ka? 101%. Sigurado ak. Ay, kaasimot ni Nico No basta isinamlatan. Ay, lipato mo day at tao. Ngamin, nabayag nga awan kamin. Ni Janjan ita ti kaayan ayat ko. Una yan ang nag-sweet kayo kini Janjan? Nakakitaam ka daw kami, manang. Ije restaurant ije ini. Agsinsin nubo kayo pa eh. Kasi nga ni Janjan, talaga sweet. Kasta ti kayat mo. Iso nga in-break mo ni Nico. Ni manang mat. Dakamatan na pailaang ni Nico. Awan day jayan. Nag-abroad ni Nico. Anya ko ma. Sapay ko ma, tamasarakan na ti babae para kankwana. I love you, Kathy. Iti uray ka naman. Santo nga agkupas ti panagayat ko kan ka. Sapay ko ma, tasaan ka nga agbalbaliw, Chan-chan. Ayaten ka lata. Aginggay ti maudi nga angas ko. Ay ayaten ka matunay, Chan-chan.
kumusta? Long time no hear, ah. Apay nga ita lang umawag ka. Mano atawanan akong kontakan ka. Uy, pasensya kan. Ayan mo ita, tapasyaran ka. Sana ka basta makaruwar dito balay mi. Apay. Ay. Uy, ibagang mano niya di mapaspasamakan ka. Pag nervyosan nakmat nga. Awagan kan tumanan. Kati. Agungot ni Janjan. No ada ka saritak dito cellphone ko. Ikatuman day ta sunglasses mo, tapno makitak tirupang. Manang. Kunakun kat, ag sinumbangir manan tiblak ay mo. Manang. Impalubos mo, adang ran na ka ni Janjan. Magsenselos namin. Pagselosan na aminan a tao, bawal kamin abumisita ije balayo. Anya klase ti lalaki deta. Kastang unay ti sweet na no adda kayo itirwar. Awagan na ka iti honey, sweetheart kas kada darling. Ngam no dudwa kayon. Dangdangran na kan. Ha? Ay naading ko, di mon orayan, apatayon na kaday tanga tao. Kumusta, Georgie? Oh, mabit man laan. Mabalin ka di nga ikatam ti shades kan kalugong mo? Nini ko da ito'y. Ala, si kang agpaiso. Nagbalik bayan kan? Agsubli at matlaadagos. Kumusta ni Kati? Ay, si kalako man tinakiasawaan na. Taapay. Abusado day dyan. Mabitla nga. Itad ko ti number na kan ka. Padasam tong awagan. Ngam di mo basta awagan latan ha. Iranam nga awan ni Janjan ije balayda. Ay na friend, italaan nga umay ka dito yung parlor ko. Onya, agpapukis ka, wano agpa-pedicure ka. Ay, mapanak makityenda. Ngam nalagip ko ti dumagas dito yung parlor mo, Carla. Umayak na agpalabas iti oras. Urayak ang makaruwar ni Janjan iti balay. Sakbay nga agawid. Ay, kanya nga ita. Agparparikot kan. Nag-sweet kayo, idi. Kan ayon kayo nga umay dito yung parlor ko. Ang amita, agparparikot kan. Carla. Ala, ano sa muna? Agasawa kayon. Iso ati rumbang nga ramidin nyo. Kat ipatagyo ko matitunggal maysa. Ibagam dagiti di mo kayat kan kwa na. Kat ibaga namat dagiti di na kayat kan ka. Tapno naragsak tilindangan nyo. Diyan ka mo. Yung talagang agbababawi ka nakiasawa kan kwa na. Ang nagkalaysa kayon. Nadjakon makaanos. Talaga asina ako ni Janjan. Mabainak kumangag pakita kini Nico, Mr. Lonely. Uray la makalwa ni Nico ang nakakita kanyak. One, nagkamaliak iti pinili a lalaki. Numa isublikla ang kumati na palabas, pilyek ni Nico. Dayto iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Kathy. Kathy, pagayam ko, sapay kumatag serbi aleksyon daytoy kadagiti babbalasang kan babbaro. Amirisan nyo analaing ti ugali kan aramid ti ingkay ayatan. Kan saan kay kumanga agapura abaki kalaysa. Tati kalaysa, kat saan arabrabak dayta. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Kathy iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.